Assalamu alaikum, alan qardaşlarım, geçilerim. Bugün Rimgorski elini meclisine kelip turabız. Rimgorski elini imamın orunbasarı Dudavanı Musa Hacı'ya sorayık. Bugün sorubuz, Kur'an'ın üstüne sorayık. Kur'an neydi? Bugün Kur'an dep nege aytabız. Sonra kaçan çıkkandı, kimge de batalgandı. Anın üstünden dağıda talay sorunu sorayık. Assalamu alaikum Musa Hacı. Aleyküm assalamu rahmetullahi ve berekatuhu. Musa Hacı bugünlükte Kur'an dep nege aytabız. Kur'an'ı üstünden aytsak, Müslüman adamlığa inanırga kereklisi Kur'an Allah Teala'nın sözüdür. Adam kuramagan, Muhammed Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kesi başından kuramagandı, kesi anne bir harifte koşmagandı, bir ayatta yazmagandı. Ol Allah Teala kesini sözü cerle köklü kuralgın çingederi Lavhul Mahfuzda saklanıp durgan arttan birinci kek götüşüp andan 23 yılın içinde kesek zamana göre yaşağa göre Muhammed Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip düşüp sonra oldanı bizge kögüstüp anı bizge jettirip bargandı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra da anı birinci kitap etip yazgan Abu Bakr radıyallahu anh'ın halifini zamanında ciyip bir kitap etkendiler. Osman radıyallahu anh üçüncü halifini zamanında 4 kitap etip 4 halifatını 4 cerine geldi. Andan karab harkimde ol 4 kitaptan okurca. Sagat dağlanı biri biz Sovetski Soyuz'da biz sabi zamanda Leningrad'da turuydu. Arttan anızına Bukharaga bergen ile Bukhara'da turgan kopyası Türk kitabının sattıda turat. Karayma degen adam bar bana karayallıktı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 1400 yıldan artık mı saklanıp turadı. Sonra biz inanganımız müminle Müslümanlığa inanganımız ol Allah Teala'nın sözüdür, sihirli sözüdür, Allah Teala'nın sıfatıdır dep ala inanabız. İnanmaganla ol tüz kitaptı dep tüyeleni zamanında çıkan kaydam adamda şeklede tüyelede kadırlada jürgen zamanda çıkan zattı dep ala inanalla. Bugünkü ana ol zamanı ketkendi dep inanalla. Alaya biz inanganımız Kur'an bir günde haktı. Kıyama gününe derdi ana hükümleri buzuluk tüldüle. Kıyama gününe der ne bolluğun, kıyama günden sonra ne bolluğun, cennet, cehennem bolluğun barda aytılıp turatta uzatlan barında közümüz bakıyor, kolumuz batutar, biz de binanıp turabız. Musa Hacı Kur'an'ı Allah kimge de batabilgendi? Allah Teala Kur'an'ı ağrıda da sözün bu bütün peygamberler kelgenleri keslerin milletlerine, keslerin ümmetlerine de gelip dururlar. Peygamber biz Aleyhisselatü Vesselam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün milletlerge de ümmetlerge de mal kesin zamandan kıyama günleri nençe adam bolluğsa da barına da peygamber bolup kelgende Allah'ın barında anı yani inangan borçtu anı mucizatların ol seyir zatlarını eşitip anına inanmay koysa kimde ol barına da o dünyada sorulgan eteriktili. Adamla kalmayın cinlege de Kur'an kelgen etkendi. Kur'an cinlege de joruk bolup kelgendi. Kesinde aytıp turada cinle kelip tınlap biz seyri Kur'an'a tınladık dep arttan inanıp ketkenle alanda var, inanganlar da var, inanmaganlar da var. Allah da bu şeriatın hukmuları üçün siyingan mulla, siyinmagan mulla Allah'a da soru bolduktu. Sonra biz de inanganımız ol 1400 yılından alga kelgenlikке biz saatta da anga siyinip anga joruklarına tınlap et alganыбызча et degen zatını et alganыбызча etip etme degen zattan tıyılıp alay yaşarga kerek biz. Kıyama günleri nence türlü millet, nence türlü ümmet bolluğu selede ala barda Kur'an'a siyinip yaşarga kerektir. Musa Hacı bir anda da ayttın, Kur'an 1400 yılından alga kelgen milletke kelgen ise o zamana göre kelgen büyüklükte başka türlü yaşağı var. Büyüğüne kerek türlü çelişmekte geldi bardılar söz çünkü büyüklükte bizge kelişemdi, büyüğüne jarayımdı Kur'an ne de başka türlü koşak ne de Kur'an çeterge jarayım bizge Müslümanlığa. Allah Teala kese aytkan etedi. Euzubillahimineşşeytanirracim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun dep. Men ullu boğan Allah kesim düşürgenme zikrini Kur'an'a aytatbaydı. Hani men kesim saklarıqma depti. Anı mağanası Kur'an'a kişi ne koşarga, ne koratırga, ne erkinligi joktu, ne koşan koratkan detallıq tüldü.
Сағатта дүнияның үстінде күрешкенле болғанла қайдан бір сөзчік қошып қоярға да бір аятчық бір сурачық қошып қоярға зат деп аланы еткен затлары бар да ашық болып ол хила фитналар бар да құрып барғанды. Құран ол Пайғамбар алейхиссалату вассаламның заманында жазылғанша сақланып тұрады. Ишеги болған айтамадап саатта да туралы ол. Османның заманында разиаллаху анху жазылған Құранларны мен біліп хатабы бірі тұрады. Қарайма деген адам саатта барып та қарай алықты. Sonra ол хукмусу бүгін бүгечеде аны кертіде бізге да башқа китапларны алып қарасақ көптү Аллахтың аты бula бу Аллахтан келген китап деп адам кесілі құраған китаплар көптүле алая анда болған затлар бара барған заман бу адамларның билимлери көп болып ғилму алға барып наука күчлүү болып аланы барында көбүсү уже бай оғай ол керт айтылмаған дол символический айтылған дол сказкача айтылған даңала инанырға жарамайт бай инанырға жарамайт деп баштайлы кесілері ол инанган ол китапларға табынып тұрғанла. Құранны бүгін наука жаныбла алып қарасала күн сайын бірер сейірден сейір затланы Құранда айтылған затқа да хадислерде айтылған затларға да шағатлыққа шығып барған етелі. Сөз үшін Зиндани деп ұлы алим барды арапта ол именно бу наука бла Құранны келіштіріп барғаны бұндан алға жазғаны Құранда бір 700-ден артық ақыр 20-30 жылдың ішінде белгілі болған затланы Алла 700-ден артық научный открытияның үстінен Құранда сағынылып тұрады деп алай жазы еді. Biz bugün naukada Kur'an'da aytkanını begitken etedi. Kur'an'da aytkan naukaga bir zatlarını açıklap barga boluşkan etedi. O kerti bilim. O zamanda söz için Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın zamanda başka adamlara karasak, o yaşayan adamlara. Allah har keslerçe bir zatlarını başlarından kurap söz için barıp turgandılar. Ma sabit kalay tuğanın üstünden алай-былай деп тұрғанла Құранда айтылған мапсағатта наукаға көре даже бір японлы Құранда айтқан темірле ауыштырайық та қояйық ол сәбейін эмбриологияда ол сәбейінің ішінде бола тұрған затлаға зат деп алай айтқанла зат болғанла. Көклеріне қалай жаратылғанлары, теңізлеріне қалай жаратылғанлары, жеріне, тауланы, қайдам суланы, малланы, түйе ол бұл барын үстінен көп қамжақлардан құртылаға затқа дәрі. Аллай сейір затла бір да көп біле Құранда. Sonra ол затла бізге бүгін ол Құранда болған зат керті болған Пайғамбар алейхиссалату вассаламға түшкен зат керті болғанын аңа шағатлық болған етеді. Енді ма Құрандан айтмай хадистен бір үлгі келтірейін кесім. Жаш заманымда мен енді сәби замандан арапча құруға үйреніп тұрған емді. Sonra бір 20 жылдан атлаған еді. Арапла келіп байды өшке кенде оқытқан еді. Бірі аваз айта келеді, араплан ал айтады. Хадисте алай айтады, сізні ішкен суыңызға, шорпағызға чибин түшсе, түс чибин. Аны арып аттырығыз да, бері шығарығыз да, алай атығыз. Ник десең аны бір қанатында дарманы бар, бір қанатында ауруы бар, бір қанатында дарманы бар дейді. Sonra men seyirсіне мен школда біздің үйреткенлері чибин ол заранлы затты хаманда багушлада кержерлерде айланып ауруларын жай байланады деп. Sonra аны суыңа баттырып бері шығарсаң аны не зат аурудан sonra не зат жайырықты деп сeyirсіне мен алайын айтмаймы. Ол араплы мені тоқтатып түз көчірген месе деп ауруын дайт, дарманын дайт деп түз көчірттіріп айтады. Sonra олай түйіліп қалады менге. Бір жол алып қараған детеме бұл сахих хадис болмаз, енді чибинне не зат дарманы болуқты деп қараймада ол да хасан хадисім хасан иги хадис ол да сахихтан кесек қарысызырақ. Sonra алай бұл қалай болады деп лай заман басағыш етіп. Андан sonra бір 10 жыл зат өткеннен sonra ол сүлемеден sonra. Bir күн іштен үйге келіп бешіктен açып кірсем, телевизорда новостилер бара туралы. Sonra анда айтқаны орыс диктар. Мұсылманға затқа вообще хадиске, Құранға затқа вообще отношениясы болмаған адам айтады. Сағатта Англияда 50 қыралдан жиылып, ученыйлер, именно неме ол аптекалаба, дармалаба, фармацевтлер жиылып,
чебин берген дарманны промышленный производство қалай ейті бәңе немете тұрабыз дейлі. Оны өте тұралы, кеңеш ете тұралы. Чебин ол кир жерлерде, зарарlı жерлерде айланып, кесini сақлар үшін күчлü антибиотик шығарады. Sonra mol күчлü антибиотик не енді адамларға да қайыр беріші қалай етейді деп, төв дүниядан üçün ile жиылып, аңан о өте тұры елі демеді. Sonra мен de Allah'a şükür dedim mi, olayda ol işek болып тұрғаным, tüylüp тұрған zatın бар да кетті. Ondan sonra eşittim, jurnallarda zatta da okudum, çiminleni Allay ol. Suda zatta çiminlep atkan sudan adamla bağırmağınla kaşık kalgan elledin diye de adamla бар да vurup bir elçikte bir kara suda içip тұрғанla da sudan da çiminle жүз байланғанла. O tala vurmağın kalganla ne bu Özbek'te zatta o vinograddan zattan жүзімден жоқ etseler anı alıp barıp içine sarı çiminleyen zatını atıp тұрғанla nemeni anı içinde ol жоқ зараз азат болмас жөнү антибиотик жалай тутуп турганла бурундан да кайырланып турганла. Sonra малай көп затта мабу калай болот деп турган лайыкны андан карап турган лайыкны жашообуздан түбөп барган этебиз. Сөз үчүн биз жаш заманда Аллай хадисин айтайык. Жалан, üstleri жалан, аяклары жалан, кайдам жарлы неме эчкилеп окойланын күтүүчүле. Ullu üyleni işlep körsegiz de bu kıyama gününü bir priznaklarından edi. Sonra biz aytayık maynayın miratlada neftini tabıp cengil oğuna bayb olup ullu üyle işlep küreşelle zat dep. Sağatta karasak andan beri 10-15 yıl ketkende biz aytып başlanıldı. Sağatta söz için Burcul Halifa dep, em ullu üy dep, Burcul Arap dep, kaydam unutkanma kaysından ullu boğan. Andan da miygi dep, o kebanı tögereğinde ullu sağat, em ullu sağat, anı tögereğinde oluy, em ullu üy, sağ dünyanın üstünde dep, baş dep, em ullu üyleni, em miygi üyleni erişip birbirlerinin kimden emetse dep. Уже аңа былай biz қарап тұрғанлардың ма көзімізде шағатлық болып барған еді. Sonra аңа көре Құранны оқи барсаң, хадислерді оқи барсаң, аңа көре ол Құранда айтылған затларны барына да түртіліп барған етесі. Енді ма сөз үшін Пайғамбар алейхиссалату вассаламның заманында екі ұлы құрал болғанды. Абсатта Қытай бұл Америка болғанша, о заманда Персия бұл Византия болғанды. Ала бір-бірлері бұл қазават еткенділі. Sonra müşrikler ol Persle жаллы болып аланы талай Аллахқа инаналы деп, мұсылманlar да Византия бір Аллахқа инанады деп, алайда спорлары немелері де болғанды. Sonra бұлай қарап сөз үшін ол Пайғамбар алейхиссалату вассалам кесі башынан жазғаны болса Құранны Персленің үстінен де айтырға керек етті талай затыны. Алая мол агнепоклонниклерин затын үстүндөн, Бану Исраиллерин үстүндөн, чулулардын үстүндөн dünya bir ayat keledi, Allah'a sport etken. Hristiyanların üstünden talay ayat keledi. Ol agnepoklonnikle persle жаңыз bir ayatta sağanıl Allah. Bulay başka dinlerin içinde bir kere sağanıl Allah. Sağatta o zamanda ol dünyanın başına alıp turan buruldu din boğanlıkka, Zoroastrizm. Sağatta 4-5 min adam da atı çoğu da bulmagan çalay bir zattı. Söz için bir gün Hristiyanство была иудаизм, даже иуда-христианская культура деп, жердің үстінде 90%'ten köp mülk alanı kollarında, rızkı alanı kollarında, boğan gazet, televizyon var alanı kollarında. Allah bir gün bizge yaşaubuzunu kalay eteri bizini üretip, biz barımızda o Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah aytkandı, siz alanınızdan Allah'ı bir barlıksız. Allah etkeni etip Allah bir eniklerik siz alanı Allah barıp keselikkenin teşekkine kirsele siz de hareketliksiz deyin. Sonra ana aytkanım ol adam kesi kuragan zatla barı da bugün kişi de alıp 9. çömürde 5. çömürde жазған medisina bula hayırlanmaydı. Astronomiya bula neme bula boğan kişi de hayırlanmaydı. Boğan naukalap satta жаңы kuralganlar 20. çömürde kuralganlar 19. çömürde kuralganlar alanı da жаңырганdan жаңырып barad. Kuranda bolgan zata ol жаңырырга керек болмайды. Ol Allah Taala kökmü жерinde kurağın çingeleri adam ulu jer üstüne kuralgan çingeleri anı alay igendi alay kuraganda
ол сөзүнө. Аллах Тааланын ол сөзүдү bizde biz kolba жазган китапларча, biz başımızdan жазган китапларча болмайт, анда өтүрүк да болмайды, терс зат да болмайды, ол заманына көрө картайган, эскерген де этмейди, сөгүлгөн де этмейди. Энте ал аны тутуп барсак, энте Аллах айтса ажашмазбыз, особенно сагатта бу көп түрлі авазлы айтылған, көп түрлі фейкле, көп түрлі иш етіп, центрле құрап, алдауықны жайып тұрған, целый этажлабла олтырып, күрешіп тұрған сатталай немелі көплі да қайдаға өтірікні алдауықны жайып тұрған. Аллайны заманында бізіне ашық китабыбыз бар, өмірләне сыналып келген, хараятын аукаблада, миллет бада, жашау бада сыналып, сүзгүчлерден де өткен, сынамладан да өткен. Аллах Таала бізге аны түз тұтып, аңа синип жашарға күч қару иман берсін. Құранда бір-екі жерде айтады, бұны мен аятларыма теріске саны кесігіз құрашықтырғызда көрігіз деп. Арабтыла о заманда сөзге бір достадан болғандыла. Енді мабла бізде орыс тілде затта да оқуйса да Пушкин олуң бұң, Лермонтовың олуң бұң барында оқысаң, ол араб поэтлерінің қатында сәбейле чалла, енді кішіні көлі қалмасын. Аллай бір бай башқа немеледі, сөз үшін 4 түрлі неме барды. Основной 4 стихотворный форма болады. Арабтылада 28 түрлісі барды. Башқа, инглиз тілде 800 тысяч слов бар демилу словарьларында. Арабта 12 миллионға жуық сөздері барды. Аллай бай тіллері, Аллай күшлі тіллері болған. Соралада ол байдан несе, бейден несе да ол сөйлеше білген адам, ол күшлі сүй бергенлі. Аладан да кіші шықмағанды бүгін немеді, Құранға тең бір зат етеме деп. Қау шыққандыла, алайда Мусайлима кәззап деп болғанданы қатыны да болғанды Аль-Мутана бизат деп бір талайдан бізге де Құран түшкен деп, Құранша бір зат түшкен деп, бір затла құраштыр байланғанла, аланы кесілерін адамлар айтқандыла демеді. Сіз алдауқшылас. Алай бізіне әлі бізден алдауқшы бізге Құрайшылені түз сөйлеші, әмин файғамбарларынан ол бізге жұқтып, на национальной почве қазават етіп туғанлы Аллаға бірге сөйліп, Алланы болушып, қалған арапланы түпке жей алсақ деп. Аллаға кіші дейін аман, бүгін атлары чулары да сағылынылмайды. Bir-birle orusan, Европа жанынан оқсан, жер үстінде em көп айтылған, em көп оқылған, kimde? William Shakespeare'nin azmulары лазат деп. Маблайда оғына құры біздің әлі біздің орын желчіктің ішінде де талай 100 адам 5 намазын етіп тұрсала, әрттен намазда, қар рекеғатында біз алхамны оқып тұрабыз. Миллиардтан артық мұсылман талай керек күнне ол алхам сураны оқып тұрады, башқа сураларын айтмай қойсам да. Kimdi milyarddan артық адам Шекспир'nin не то что білген қой, сен күн сайын қалам 40 кере 50 кере кім оқып тұрады дейсіз, Шекспир'ні бір назмысын демеді. Анда жылда, айда жылда бір кере оқыды, алай полкаға салды да қойды демеді. Sonra Kur'an bir gün em okulan kitap, biri şeksiz de em okulan kitaplarını, biri de anı alınan ahırına deri azbar etken hafizle de toludula, gün sayın toxtavsız okup turgan yerle de birbirlerine avuşturup okuganlığa da köptüle. Ol nemede söz üçün biz kesin zamanda Çingiz Han'ın yasasına qarasak, ol kesin zamanda Çingiz Han'ın yasası en ullu kral bolğanda. Anı zakonlar beri jayga köşkенле. Bir gün kişi yasaga kaytama dep, kişini men körmeyim kaydam. A dünya bula bir millet, Müslüman milletle de Kur'an'a kaytıp baralla, gavur milletle de Kur'an'da bolğanını okup ol akıllısı. Akıllısı ma Европада zatta bir evlen alayt etdi. Ya смотрю, men ol İslam dinine köçken Müslümanlığa qarasam, iki türlü adam köçelledi. Birleri akıllı, bilimleri güçlü bolğanlar. Birleri de türmede oturup çıkanlar deydi. То есть en köp köçkeni o Kur'an'a akıllı bolğan adamlar, sravnivat ete bilgen adamlar, kelişlere, süze qaray bilgen adamlar köçüp baradılar. Ol da Kur'an bir gün gerekli bolğanın Kur'an'ın zamanı ketmegenin, boşalmağını, ente bundan arada köpten köp adam koşulup barığına şagatlık bolatta. Allah aytsa, ol bizge kelgenne, Allah'a köp şükür bolsun, biz ne kayda bolsa da bir
адам кураган китапка коймой кесин китабына түзөткөн да биз аны түзүн аңлап ал халалын халалча көрүп, харамын харамча көрүп түз инанырга Аллах Таала бизге түз күч каруу берсин барыбызга да. Нусамава соргоого барбы? Эн Куран китапны араб тилде не кийген Аллах, башка тилде не киймеген деп авай биянда кесиң айттың. Араб тилде 12 миллион сөз барды, андан бай тил болмас. Не түрлүү затында көрүзүрө таанытырга эмиги ол тил болур. Сөз үчүн и башка тилге көчүргөндүн маганасы барын көчүргөн була окуган кимди, араб тилде окуган мегиди. Хайырлысы Эndi аны үстүндөн аблай бир саат жарымга бир передач этсек да, ол Куранны переводларын үстүндөн көчүргөн үстүндөн саатта көптү. Мен Саблуковну окуганма, Крачковскийни окуганма, Порохованы окуганма, мен Казак Куранын окуганма, Малкар Куранын окуганма, Карачай Куранын окуганма деп бир жок айтсаң бай даулашып турган. Бир тил анда болгон байлыкны көчүрө алык түлдү. Аны кесинде да бир да бай тилди, кесинде да ол алимлерин окусаң, тафсирлерин окусаң, 30 түрлүү бир сөзгө 30 түрлүү магананы айтып, 20 түрлүү магананы айтып, алай да келеди, булай да келеди деп, алай да келеди деп бир да теринде. Орус тилде сөз үчүн ол айтамада эң бай инглиз тил деп сатады. Анда 800 миң сөз бар да, андан 400-ü географический названиялар зат, Аллай адамларын атлары, тукумлар зат, Аллай. 400 миң сөз бар да. Орус тилде 300 миң сөз бар да. Sonra аңа ол араб тилде келген байлыкны бери көчүрүүгө сөз да жетмейди. Аны айтымларны кура алганы бир түрлүдү, неси да бир түрлүдү. Сен Куранны аңлар үчүн кур кесин аңларга керек билсе, ол предложенияны калай айтылганды, не за случай була түшкенди, Куранын ичинде сөз үчүн биринчи арак ичкен харам болмаганды, арттан аракы ичкенни мутлак харам этип аят келгенди. Ол аналында келген аятны сөз үчүн эсирип туруй, сен не айтканың аңлаган чыңе намазга кирме деген аятны ол жорогун кетерген этет. Sonra Аллай жарайымды ол аят действовать етем, даны хукмусу бізге жарайым, сатта жарамайым, даны жуға отменять етмегенмеді, аны білге керекті. Сөзлені açık мағанасы болады, таша мағанасы болады, бай бір образын айтылған сөзле болады. Аллай аятла хадисле де көптілі, аны барын білге керекті, аңларға керекті, қайдан фиқны білге керекті, Құранны неметір үшін, тарихны білге керекті, о заманда қазаватла болғандыла, договорла болғандыла, қайдан қазаваттан sonra жаңыдан ызына перемирияла болғанла, аны барында біліп алай сөйлешірге керек. Бүгін сен андан жұқтан да қапарың болмағанлайыңа бір переводны оқып та білесең, аны тил байлығы бұлада түз аңлаялық түлсе, түз көчірселе да, аны бұ жашауда түз хайырланырға да аттелін өренерге керекті. Құранда мен сағатта тыншты 5-6 переводчиктің сөз үшін бір сайтта 6 түрлі переводын салып бар елде. Қарап барсаң, ол тәфсирлерде жазғанша. Biri bir türlü yazdı, beşisi başka türlü yazdı. Ol biri tüz bolup, beşisi tersine yazganla bolu. Altısı da tersine yazganla bolu. Cerleri var etmedim. Потому что Arap tilde bir sözlü ek türlü mağanalar болады. Köbüsüne bu mağana bula, ala bu самый распространенный bula köçürüp koyganla. Ol ayatta ol redki mağanası bula kelip turadu, ol söz demedim. Sonra Allay переводчикlerden de köp kelet, artık da bekme bir neme kim boğanda aytып aylanmayım. Bir jurnalist, Karachay jurnalist kelip de sanışkabız alay bulay ayta kelip de men Kur'an'ını da köçürgen etkinmedi. Sen Arap dilini bilese Kur'an'ını kalay köçürgensin. O Arap dilini bilip ne var da Krachkovskiy var da ol bu var da Allah'dan köçürgenmedi. O Allah bir Allah Teala jarlı etken nemeli kesleri de bilmegenlerine halkını da katıştırıp, halkını da acaştırıp Allah'dan Allah saklasın. Dağı da sağatta avaz aytanla köptüle, fatva bergenle köptüle.
Arapların içinde de bir da köptü. Ayatını, hadisini ahırına dere okumaganlaylarına, ayatını, hadisini bol bir temadan boğan ayatını, boğan hadisini okumaganlaylarına o keslerine tapçerçikini okultular, kalganını arattılar, sonra mağlay bolga kerekti, fatva berip koygan. Kaydan bilip sorup bilgen adamlardan, savcı aşavlarından da küreşip durgan adamlardan bilip sorup alay onu öterge kerekti. Söz için vraç bir ters zat etse, ol seni bu yaşavına. Netkeni de ama kısa yaşavında zaran sallıktı. Ters alim, ters onu etse seni o dünyana da katıştırga bulduktu demedim. Ömürlü turuk yaşavını, üçü kıyır bolman yaşavında yaştırga bulduktu da. Allah bir mağanası vardı bu nemeye de. Kimde men nememe degen net Kur'an'ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aytkandı man fassaral Kur'an'a bir ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar deb. Kur'an'ı kesin akıllı kim tafsir etse ol cehennemden ornun hazır etsin deb. Sonra sak bolga kerekti. Bilgen adamlarga sorup turga kerekti. Kaydam imamlarga, zatlarga sorup mufassirle, tafsirlege qarap köreşip turga kerekti. Allah Taala bar bizinde ajaştırmaganlay tüz yolunu tapparga Allah Taala kesip olsun. Musa Hacı ma kesin aytkanlay endi Allah adamlar bardılar. Bir Orusça okuydu Kur'an'ı, bir ana tilde okuydu, biri men Arap'ını bileme, men Arapça okup menge kişi de kerek tüldü, ne alim ne imam kerek tüldü. Men kesim bilelik mi Kur'an'dan dinimden kapar deyip Allah aytkanlar bardı. Allah tüz aytamlığa koysa canlığa adamlığa tül bilimli boğanamda mağa sorga kerekleme. Kaysı kalay ne mağanası boğan? Kur'an'da kesinde de köp nemetedi. Adam bilimli adamlara sorga kerekti. Allah Taala barыбызın da peygamberli etip koymagan da barыбызga da bir peygamberni yaşırgan da barыбызdan tıngлагыз degende. Bir kitapni aşırgan da barыбызdan okuguz degende. Sonra ol peygamberin de ashabları var, halifleri var. Allah da o Kur'an'ı peygamber üretkendi, kalay anlara kerek buğan. Peygamber kalay üretkende bizge ashabla jettirgendile. Allah'ın da bek ulluq ilimulları buğan bar, azraq ilimulları buğan bar, Allah'a tınlara kerekti. Allah'ın ızından da salafla kelgendile. Allah'ın içinde de bunu bulayanlara kerekti, bunu bulayanlara kerekti deyip, ol ayatını alay anlatırga kerekti deyip, köp neme buğan. Alay zaman bizge jettirgen ol elekten ötken, süzgüçten ötken 4 mazhab boğanla da ol 4 mazhabga sıyınsan, sıyınıp okup başlasan alayı kerekti tinçlısı. Kur'an'da boğan adamda fatva berip barallıkla boğan adamda çönüy bolup barallıkla dep aytılmaydı. Har kavimden bir talaydan bolluktu dep turat. Kur'an'ı Allah vapros çıksa la alimahullezine estanbitunahu minhum dep. Anı ol çıkara bilgen mağanasını süze bilgenle o zaman da billi gelle dep turat. Har adam da bilip barat Kur'an'ı, har adam da süzüp barat dep turmaydı. Bir talay adam süze bilgendi dep. Sonra biz Allah'ı süze bilgen, okuy bilgen, anlay bilgen adamlara tınlarga kerek. Biz har neyini de bilsek, 4 mazhabını da bilsek, boğan hadislerini de bilsek, boğan ayatlarını da bilsek, anga köre, kaydam zamanına köre bu tap gelişet, bu tap gelişet dep. Ol darajaga çıksan aytırga boluktu. Allah darajada tülesen kim bolsa da bir imamını saylap imamga sıyınıp turga kerekse. Musa Hacı endi bu Kur'an'ı har uyda da bulmaz. Allah endi Kur'an tabuladı bir günlükte izlegenge. Gün sayın hayırlanı turga kerekmedi, Kur'an'ı okurga kerekmedi. Sonra anı okur şu hayırlanır şu Arap dilini öğrenirge kerekmedi. Bizge Kur'an gününe köçege kalay kerek bulmadan üstüne bir aytsan. Şimdi Kur'an'ı bilgen adam koyup otursa 2-20 günün içinde Kur'an'dan çıkmasa ol Kur'an'dan kaçıp aylange çalay tergeledi. Arap dilini bilmesen de Kur'an'dan okurga boladı. Barыбыз da bilip barmayбыз da Arap dilini. Ol namaz eterçe birini Alhamd surani, kaydan başka ente bir 2 surani bilgen ol farzdı. Anın dışında da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aytkandı leyse minna man lem yetaghanna bil Kur'an deb. Kur'an'ı jırlap okumagan adam bizden tüldü dep.
Adam işetip o Kur'an'ı okumay turaysa ol tolu Müslüman mümin bolmaydı. Okurga kerekti. Kaydam kimi köbürek, kimi azırak okuydular. Endi gün sayın bir Kur'an çıkıp durganlarda bolganlar o zamanlarda. Alay 3 günün içinde okusan Kur'an'ı bay mağanasını anlap, mağanasına dikkat etip okuysa, andan köp okusan bay giterin sine almay kalasa. Anga köre karuğuna köre okup dururga kerekti. Kaydam ne kadar arı avazını salıp küreşip okup dursan, bay endi ol rejimge kirip okup dursan Allah bir için türlenip bargan etedi. Жүрегің рахат болады, içing bay даже içing bay svetten nürden толғанша болып, адамлардың ішіне затқа барсаң да bu kimdi zat деп, nürü болған адам kimdi zat деп, sen Kur'an okuyumsa zat деп алай сорып башларықла оқып тұрсағыз ол қалып кеткен зат түлді ол адамны içinde тышында халисында несінде түрлендірген затты sonra madar tabıp okup durga kerekti. Hem de artık da bek namazda köbürek uzunrağı okuy alsan namazda çuklay tebiresen uyansan anga köre başka zamanlarda da. Musa endi Arap tilini bilmegen öğrense iyi bolur, alaya bilgen çiğnederi. Ana tilde kitaplar bardı va alanı okuy tursa gimeli? Endi okuğanı barında zaranı joktu aytamada alay ama ana tilde de qaysı tilde de okuğan zatını bilgen adamla hamanda blaydı dep sorup durga kerekti. Sen meni kesimde ol жаңы okuğan zamanım esime düşürsem ol bir talay ustazdan da okuğan alay ama arttan ol köp alımı belgen ustazıma tübep anımda bir play dep turganı halkla bir sagatını aytıp bolçusanı zatını aytıp turgan başkala bir zatını anlamay turganını sorsan ol bir aytım iki aytım bir предложение болганын алай açıklap salıp koygan eteydi. Ol Kur'an'ı köp okuğan adam, dinden kapar bolgan adam seni ol arderi ol canından da bu canından da bolganı süzüp qarap senge kereklisi tınç yolunu kögüstön etedi. Sen Allah bir ustazın bulmasa barıp kesini arılıp berurup karangıda yolunu izlegençe bir tar komnatada yolunu izlegençe tiyip görüp bunda tiyip görüp abına sürüne bargança bolmayın ol. Yolunu da önünün içinde neyinde bolgan bilgen adam körüp durgan adam közü körüp durgan adam abisine setken çalay boladı senge alay bolmasa alayda bir kesek çıkını okup layda bir kesek çıkını okup tubanda katışıp turgan etese sonra ne kadar ol bir alim tabıp bir şeyh tabıp bir neme tabıp anga sorup sorur adamın bolsa ol adamdan adamga köç edebilir kitaptan kitapka Allah bir köçmeydi. Kitapta da köptülüp saatte vaz aytkanlar başka köptülü. Har kim birer türlü aytıp kesini tabını aytıp saatte kralını politikasına göre birer türlü aytıp Arap krallığa da karasan 10 yılını bundan Allah haram etip durganlarım saatte halal etillah. O zaman da halal etip durganlarım saatte haram etillahına göre ol. Politikalar türlengen göre dinlerin davazlarını da türlendirip fatvalarını da geliştirip bargan etillah. Sonra aytamada belki bilimi bolgan adamlarga tınlap sorup alay barga kerekti. Kitaplı okuğandan da amanı joktu. Okuğanını bilgenden amanı joktu. Aytamada samay bereketlisi, samay hayırlısı ol ustazdan, bir ustazdan da alimden okuğan oldu. Bunu bilen men sorularım tavsuldular. Allah razı olsun Musa Hacı. Allah aytsan da tübe turubuz. Kele tursağız. Biz de belki bilimimizge köye bir satla ayta turubuz. Bağalı cemaat bugün uşağıza tınladığız. Dudavan Musa abla Rimgorski meclitini imamını orunbasarıdı. شريك لك